U Kerestulskim hotare včera bolo jaku košnice. Na šitski boki še robelo, lamalaše kukurica, šaloše žito, oraloše, a najbarže še čistila žem od civočkov za paprigu. Naša ekipa naišla na Vladimira Raca, jak še rihta poroljac prave za šate polja. Žitam poschodzeni, teraz idem toto ešte tablu završiť i mi završili toho roku. Znači i šitsko i porane? Šitsko porane, barem na mojej žemi, a sin išće madaco, oradi, lupa kukuricu nješka, tak da njema kedi. A nie poznato tako za jarec? A to bude jakvari masa, ktorú še zaorjuje za paprigu. Takže veoma nebitno mi je teraz. Nebitno im da bude najar maz, željený masni tu. Znači to še najar za ore, za jak hnoj? Je, mjesto hnoj. To vaša porjadna praksa? Ta už vese roky tak praktikujeme. Nie baš každý rok, ale už ukázalo sa, že dobre. Racovo pošali i horčicu na daskeljih parceloh, že bi u stretko novembra zaorali jak željeni hnoj, ta tu najar po fermentaciji budze pošata soja.